والده قالوا لي ان هو اتحكم يعني ب 15 سنه. فانا عايز اوصل رساله بس يا شباب، انتوا لسه يعني انتوا في غفله وكل حاجه، ولكن انتوا لسه صغيرين على يعني مش مستاهله كل اللي انتوا بتعملوه دوت. مش لازم انت اي مشكله او اي عركه او اي خناقه او اي حاجه تقوم نازل جايب السلاح بسرعه وهوب، لان السلاح هيبقى اسرع منك، والشيطان في الوقت دوت هيبقى يعني مجهز لك كل حاجه، اللي هو انت ادخل وما تشغلش بالك بحاجه. وفي الاخر انت اللي بتندم، انت وكل عيلتك من هنا او من هنا، لانك انت مش بتقتل واحد بس، انت بتقتل عيله باكملها. انت بتاخد واحد بيكون مثلا اعز حد عندهم، حد مثلا فاتح بيت، حد بيصرف على بيت، حد لسه في بدايه حياته، وانت كمان برضو بتدمر مستقبلك وبتدمر مستقبل عيلتك كلها، لانهم برضو بيبقى بتبص لهم بصه مش كويسه، وفي نفس الوقت برضو ممكن يكونوا مثلا بيتهجروا من بيوتهم بسبب ان ممكن يحصل خلافات ومشاكل بسبب اللي انت عملته. فارجوكم انتوا يعني اكتبوا لربنا كده وارجعوا واهدوا شويه كده على نفسيكم. والله العظيم بطلوا تسمعوا الكلام المهرجانات اللي هو بتاع تبقى لازم متخطر ولازم تبقى صايع ولازم امشي يا عم محترم وخلي الناس كلها تبص لك ببصه، يعني اللي يشوفك يقول لك يعني ربنا يبارك اللي رباك، مش لازم يقول لك ربنا ينتقم منك او انت واللي رباك ارجوكوا يعني انتوا يعني مش مستاهله والله كل ده. وارجع في الاخر واقول يعني ربنا يرحمنا جميعا برحمته وربنا يستر علينا. سلام، وانا اسف على الاطاله.